තාත්තගේ ආදරය ගැන කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම බස් එකේ කොන්දොස්තරගේ ඉතුරු රුපියල වගේ. I feel I need to get to know about him more. තාත්තා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ රියැක්ෂන්ස් හැම වෙලේම පෙන්නන කෙනෙක් නෙමෙයි. ගොඩක් දුරට I know him very well, as I know. මම හිතනවා 50% විතර මම දන්නවා කියලා තාත්තගේ. done. I'm done. 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 I thought I know about him, but it was tricky. ආන්සර්ස් දෙක තුනක් සමහර තුනම හරි කියලා හිතනවා. මං තාත්තා ගැන දන්න දේවලුත් තියෙනවා, දන්නේ නැති දේවලුත් දෙකක් තුනක් වගේ තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. ෂේ. අපි බලමු. Yes, it is. Yeah, correct. ඒ ආන්සර් එක හරි. මං දැම්මේ නම් C. ඒක ඇත්තටම මං හිතුවේ නැති පැත්තක්. තාත්තා සාමාන්‍යයෙන් කරපු ජොබ්ස් එක බලද්දී මං ඇත්තටම හිතුවේ කලාකරුවෙක් කෙනෙක් තමයි එයා කැමතිම ජොබ් එක කියලා. ඒක මං දන්නේ නැති දෙයක්. ඒකත් හරි ට්‍රිකි ක්වෙස්චන් එකක්. මම දන්න විදිහට තාත්තගේ කැමතිම ක්‍රීඩකයා සිදත් එතුමුනි. බට් ඕෂිත ෆර්නෑන්ඩෝ කියන්නේ මගේ මල්ලි. එයා නැෂනල් ප්ලේ කරපු ක්‍රිකටර් කෙනෙක්. තාත්තා දෙකම ආන්සර් එකට දීලා තියෙනවා. ඔයා ඒකේ හරි. And he always wanted to go to the University of Sri Jayawardhanapura, which is close by. He couldn't go, but at the end, I could go to the same university, so he was really happy for that. ஆசம காய்க்கா தாத்தகி மட்டத்தை எல்லாத்தையும் கிளாரன்ஸ். அப்பா வந்து கூட வேலை செய்கிற வந்து தோட்டம் வயல். அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவர் பாம்புக்கு சிலவில் அந்த பயம் இருந்திருக்கலாம். பட் நாங்கள் பார்த்த வகையில் வந்து அந்த பாம்பை கண்டு பயந்து ஓடுற மாதிரி அப்படியான ஒரு பயம் இருந்ததாக தெரியல. சிலவில் அவர் எங்களுக்கு வெளிக்காட்டாமல் இருந்திருக்கலாம். என்னென்னா நாங்கள் சிலவில் அது பாம்பை பார்த்து பயப்படக்கூடாது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவர் அப்படி இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். 6 out of 7. So everything is correct. 5 out of 7. මං කලින් දුන්න ආන්සර් වැඩි මම මුන්දෙන් තාත්තා ගැන දන්නවා. I think now I feel I need to get to know about him more. ගොඩක් දුරට මං තාත්තා දන්නවා කියලා හිතනවා. තාත්තා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ රියැක්ෂන්ස් හැම වෙලේම පෙන්නන කෙනෙක් නෙමෙයි. So තාත්තගේ ආදරය ගැන කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම මං හිතන්නේ අර බස් එකේ කොන්දොස්තරගේ ඉතුරු රුපියල වගේ. අපි ඒ රුපියල ඉල්ලන්නෙත් නැහැ, තාත්තා දෙන්නෙත් නැහැ. තාත්තගේ ආදරෙත් රේට ඒ වගේ. තාත්තව මං හිතන්නේ අපි කාටවත් 100% දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද අර ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම බෙයා කරගෙනනේ අපිට දෙන්නේ. ඉතින් සතුටින් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන එක තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දේ මං දන්නේ. எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிற நேரம் மேக்ஸிமம் நாங்கள் உண்டாக இருந்து சாப்பிடுவோம். அந்த நேரத்தில் நிறைய விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளும் கதைப்போம். I'm advising everyone to have a good relationship with your father despite the past or anything.